είχαμε μείνει ότι για τον Ιησού μας Χριστό μαρτύρησαν πάρα πολύ. Kishim thënë edhe herët e kaluara për Jezu Krishtin, dëshmojnë shumë, edhe dëshmojnë shumë. Μαρτύρησαν οι προφητικές γραφές, Dëshmojnë shkrimet profetike, μαρτύρησαν ο Ιωάννης, dëshmoj Gjon Pagzori, μαρτύρησαν τα έργα, dëshmuan veprat e tij, μαρτύρησαν οι μαθητές dëshmuan nxënësit e tij, και μαρτύρησε ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. dëshmoj dhe Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Είχαμε πει για τις μαρτυρίες που μαρτύρησε για τον Ιησού μας Χριστό, για τις προφητείες είχαμε πει, Kishim folur edhe për profecitë që dëshmonin për Jezu Krishtin, για τη μαρτυρία του Ιωάννη είχαμε πει και για τα έργα. për dëshminë e Gjon Pagzorit edhe për veprat e tij. Τώρα θα δούμε ότι πρέπει να μαρτυρήσουν και οι μαθητές, γιατί ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Sot do shikojmë edhe dëshminë që dhanë edhe nxënësit, dishepujt e tij, sepse ata ishin dëshmitar okular të pranishëm. Ο Κύριος μας τους είπε ότι και εσείς, λέει, να μαρτυρείτε γιατί είσαστε από την αρχή μαζί μου. Zoti u tha që edhe juve do dëshmoni sepse dhe ju ishit me mua që nga fillimi. Αλλά θα το δούμε αυτό καλύτερα στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, Do ta shikojmë më mirë këtë te veprat e apostujve, όταν οι Απόστολοι θέλουν να εκλέξουν το 12ο Απόστολο, kur apostujt u mblodhën bashkë për të zgjedhur έπρεπε να εκλέξουν κάποιο που να είναι αυτόπτης μάρτυρας. Έπρεπε να εκλέξουν κάποιον που να είναι αυτόπτης μάρτυρας. Mbas Judës do zgjidhin një dishepull tjetër i cili duhet të kishte qenë me Jezusin që nga fillimi, dëshmitari i tij. Αν θέλετε να το δείτε, αυτό είναι Πράξεις πρώτο κεφάλαιο από το 21 έως το τέλος. Që ta shikojmë më saktë sipas shkrimit të shenjtë, i hapim librat e kapitulli i parë të veprat e apostujve nga rreshti i 21 deri te rreshti i 26. Duhet pra që ndër burrat që kanë qenë në shoqërinë tonë gjithë kohën në të cilën Zoti Jezus ka hyrë dhe ka dalë midis nesh, duke filluar që nga pagëzimi i Gjonit e deri në atë ditë kur u mor në qiell nga mesi ynë, një prej tyre të bëhet dëshmitar me nerin ngjalljes së tij. Dhe u paraqitën dy, Jozefi i quajtur Barsaba, që ishte i mbiquajtur Just, dhe Matia. Dhe duke u lutur thanë ti o Zot që një zemrat e gjithëve trego cili nga këta të dy ke zgjedhur për të marrë shortin e kësaj shërbese dhe apostullimin nga i cili Juda u largua për të shkuar në vendin e tij. Atëherë hodhën short dhe shorti rambi Matian, dhe ai ju shtua te 11 apostujve. Amin. Αμήν. Για να εκλέξουν κάποιο σαν 12ο Απόστολο στη θέση του Ιούδα που εξέπεσε, Që të zgjedhin një në vendin e Judës, i cili u largua, είπαν ότι θα εκλέξουμε κάποιον που να είναι από την αρχή. thanë që do zgjedhim një i cili duhet ishte që nga fillimi me ta. Και να είναι μάρτυρας από το βάπτισμα του Ιωάννου, γιατί έπρεπε να πούνε και για τον Ιωάννη ο οποίος προετοίμασε το δρόμο του Χριστού. Dhe duhet ishte njeri i cili ishte që në kohën e Gjon Pagzorit, që edhe ai domethënë duhet të dëshmonte për ato gjëra, sepse edhe e dëgjuan e të tjerë që edhe Gjon Pagzori dëshmoi për Krishtin. Και έψαξαν να βρουν ανθρώπους που να είναι συνέχεια με τον Κύριο από το βάπτισμα του Ιωάννη και δεν βρήκανε πολλούς. Dhe kërkuan shumë që të gjenin domethënë shumë persona të tillë, por që nuk gjetën shumë. Βρήκαν μόνο δύο, τον Ματθία και τον Ιούστο. Gjetën vetëm dy nga këta, Matian dhe Justin. Και αυτοί είπανε ποιο εμείς να βάλουμε, δεν ξέρανε. Dhe ata thanë cilin nga këta dy do të vëmë, nuk e dim se kë do vëmë. Τα κριτήρια όμως
για να είναι μάρτυρας του Ιησού Χριστού και της Αναστάσεώς του, έπρεπε να είναι αυτά. Kriteret që të zgjidhin një nga këta duhet që patjetër këta të beshin dëshmitar i Krishtit dhe i ringjalljes së tij. Και μετά προσευχήθηκαν στον Κύριο και είπαν: «Συ, Κύριε, να δείξεις ποιος θα είναι στη θέση του Ιούδα που ξέπεσε». Për këtë arsye nuk e bën vetë zgjedhjen, po ju lutën Krishtit dhe lanë në dorë të Zotit cilin nga këta dy duhet të zgjedhin. Και έριξαν το κλήρο και ο κλήρος έπεσε στο Ματθία. Hodhën shortin dhe shorti rambi Matian. Και μετά ήταν ο 12ος Απόστολος. Dhe ai u shtua Πήγε μαζί τους. të 11, domethënë dishepulli i 12 ose apostulli i 12. Είχαν λοιπόν την μαρτυρία αυτή, μάλλον από την... έπρεπε να είναι αυτούκτες μάρτυρες για να ομολογήσουν τον Χριστό. Duhet ishte patjetër dëshmitar që nga koha e Gjon Pakzorit deri në ringjallje. Όταν τώρα ο Απόστολος Πέτρος πάει στον Κορνήλιο Kur apostulli Pjetër shkoi te Korneli και τους έκανε το κήρυγμα εκεί στους εθνικούς. dhe bëri predikimin e tij te kombet. Θα ήθελα να διαβάσετε από το 10 κεφάλαιο των πράξεων, από το 36 εδάφιο. Do desha të lexonim te Veprat e Apostujve, kapitulli 10 nga rreshti 36 μέχρι το 43. 36-43. deri Θα te δούμε το rreshti κήρυγμα εδώ του Πέτρου τι λέει. 43. Të shikojmë predikimin e Pjetrit se çfarë u tha. Atëherë lexojmë te rreshti 36. Sipas fjalës që ai u ka dhënë bijve të Izraelit, duke u shpallur paqen me anë të Jezu Krishtit që Zoti gjithëve. Ju e dini se s'ka ndodhur në mbar Juden duke filluar nga Galilea, pas pagëzimit që predikoi Joni, se si Perëndia vajosi me frymë shendë me fuqi Jezusin prej Nazareti, i cili e përshkoi vendin duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin të pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të. Dhe ne jemi dëshmitar për të gjitha ato që ai bëri në vendin e Judes dhe në Jeruzalem, dhe si ata e vranë duke e varur në dru, por Perëndia ringjalli të tretën ditë dhe bëri që ai të dëftohet. Jo mbar popullit, por dëshmitarëve të paracaktuar nga Perëndia, neve që henjmë dhe pim me të, mbasi ai u ngjall prej së vdekurish. Tani ai na urdhëron të predikojmë popullit dhe të dëshmojmë se është ai që Perëndia ka caktuar si gjykatës të gjallëve dhe të vdekurve, për të bënë dëshmi të gjithë profetët që kushdo që beson në të, merr faljen e mëkateve me anë të emrit të tij. Έχει σημασία η προσωπική μαρτυρία όταν μιλάμε για τον Χριστό. Ka rëndësi shumë të veçantë dëshmia personale kur flasim për Krishtin. Εδώ πέρα ο Πέτρος τους κηρύττει στους εθνικούς και τους λέει ότι ακούσατε το λόγο που έχει κηρυχθεί σε όλη την Ιουδαία και Γαλιλαία. Këtu ai u thotë që e dëgjuat atë që ndodhi, domethënë me Krishtin për fjalën e Perëndisë, që u dëshmuar në Galile dhe në Jude, Ότι ο Θεός έχρισε τον Ιησού μετά το βάπτισμα του Ιωάννη se si Perëndia vajosi Jezu Krishtin mbas pagëzimit të Gjon Pakzorit και ευεργετούσε και θεράπευε όλους τους κατεδυναστωμένους υπό του διαβόλου, duke shëruar të gjithë ata që ishin pushtuar nga djalli, γιατί ήταν ο Θεός μαζί του. sepse Perëndia ishte me të. Και βλέπετε στο 39, και εμείς είμαστε μάρτυρες πάντων όσα έκαμε στη γη των Ιουδαίων. Dhe thoshte të rreshti 39, kemi kujdes dhe ne jemi dëshmitar për të gjitha ato që ai bëri në vendin e Judes dhe në Jeruzalem. Και τον είδαμε να το σκοτώνουν, να τον κρεμνάνε πάνω στο ξύλο. E pam se si ata e vran edhe e varën në dru, Και ο Θεός τον ανέστησε την τρίτη μέρα. por Perëndia e ringjalli të tretën ditë. Δεν τον είδαν όλοι, αλλά εμείς είμαστε μάρτυρες που τον είδαμε, αφού ανέστη εκ των νεκρών. Nuk e pan të gjithë, por neve e pam me sy tanë, domethënë edhe kur e kryqëzuan, edhe kur u ringjall prej së vdekurish. Και θα πει ο Πέτρος ότι συνεφάγομεν και συνεπίομεν με ταυτού αφού ανέστη εκ νεκρών.
Hengëm dhe pim me të mbasi u ringjall prej së vdekuris. Είναι λοιπόν αυτόπτες μάρτυρες και γι' αυτό και κηρύττουν τον Χριστό. Janë dëshmitar okular, prandaj i predikojnë Krishtin. Τώρα, αυτόπτες μάρτυρες είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι πιστέψανε στον Χριστό. Dëshmitar të tillë janë të gjithë ata që besojnë te Krishti. Ο Παύλος παραδείγματος χάρη δεν είχε δει τον Χριστό, Pali për shembull nuk e kishte parë Krishtin, αλλά άκουγε για τον Χριστό και ήταν εναντίον του. por dëgjonte për Krishtin përpara dhe e vërteta është që ishte kundër Krishtit. Όταν όμως του παρουσιάστηκε ο Κύριος στον δρόμο προς Δαμασκό, Kur ju shfaq Krishti rrugës kur shkonte për në Damask, ο Παύλος θα πει σε άλλο σημείο, δεν είδα τον Κύριον Ιησού. Είδε τον ίδιο τον Κύριο που του παρουσιάστηκε μπροστά του. diku në një shkrim thot vetë apostulli Paul, nuk e pash unë vetë Zotin ton Jezu Krisht që më shfaq. Είδε ένα φως πιο πολύ από τον ήλιο, τον τύφλωσε Pa një dritë e cila ishte më e fuqishme se sa dielli, e cila i verboi και άκουσε τη φωνή του Κυρίου μας dhe dëgjoi zërin e Zotit ton Jezus. και του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Dhe i thot Saul, Saul, pse më përndjek? Ποιος είμαι εγώ, Κύριε, που εσύ διώκεις? Kush jam unë, Zot, që ti e përndjek? Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο εσύ διώκεις. Unë jam Jezusi që ti e përndjek. Είναι σκληρό να κλωτσάς πάνω στα καρφιά. Është e vështirë që ti biesh me këmbë gjembëve. Και από τότε ο Σάβλος έγινε Παύλος, άρχισε να κηρύττει τον Χριστό. Që nga i moment Sauli u quajt Paul dhe që nga i moment filloi të predikoj Krishtin. Αλλά γνώρισε και αυτό τον Χριστό. Pra që nga ky moment njohu Krishtin Και μάλιστα το αποκάλυψε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο χωρίς να έχει δει τον Κύριο. dhe jo vetëm kaq, por Zoti ja bëri nëpërmjet një zbulese të veçantë atë që të predikojnë ndërkombëtar. Παραδείγματος χάρη, όταν μιλάει στην πρώτη Κορινθίους επιστολή για τη Θεία Κοινωνία, Për shembull, kur thotë tek Korinthasve që flet për marrjen e trupit dhe gjakut të Zotit, το 11 κεφάλαιο και 23 εδάφιο, e kapitulli i 11 dhe rishti i 23, για διαβάστε να το δείτε αυτό. μόνο 23. Ναι, το 23. Atëherë vëllezër, 24, ναι. 1 Korinthasve, kapitulli 11, rishti 23-24. Sepse unë mora nga Zoti atë që ju transmetova dhe juve, se Zoti Jezus në atë natë që po tratoi mori bukën dhe si falenderoi e theu dhe tha: Merrni hajni, ky është trupi im që është hyrë për ju. Bëni këtë në përkujtimin tim. Τους λέει εδώ πέρα ότι εγώ παρέλαβα από τον Κύριο εκείνο το οποίο παρέδωσα σε εσάς. Thotë rishti 23, unë mora nga Zoti Jezus atë që ju transmetova dhe juve. Ότι ο Κύριος μας τη νύχτα που παραδεινότανε έλαβε άρτο. Që Zoti Jezus atë natë që po tratoi mori bukën. Δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας, δεν ήταν εκεί ο Παύλος. Por ai nuk ishte dëshmitar në ato momente kur Zoti ndante bukën. Αλλά του το έδειξε αυτό ο Κύριος ακριβώς όπως έγινε εκείνο το βράδυ. Por Zoti ja tregoi apostullit Paul saktësisht ashtu sikurse ndodhi atë natë. Το ίδιο και με το ποτήριο. Të njëjtën gjë edhe me Είπε, πείτε εξ αυτού πάντες, αυτό είναι το αίμα μου. merrni pijeni, u tha, dhe do ta bëni këtë sa herë për kujtimin tim. Ο Παύλος δεν ήταν εκεί στο δείπνο, Pali nuk ishte aty në darkën, όμως περιγράφει ακριβώς τι έγινε. por përshkruan saktësisht se si u bë. Και λέει εδώ ότι δεν του το είπε κάποιος Απόστολος για να το πει, Dhe thot këtu se nuk i tha ndonjë apostull që pa thoi, αλλά το παρέλαβε από τον ίδιο τον Κύριο. por e mori nga vetë Zoti. Γι' αυτό θα πει και σε άλλο σημείο ότι το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω δεν είναι ανθρώπινο, Për këtë arsye do të thotë edhe dikun tjetër se ούτε εγώ το παρέλαβα από ανθρώπου. ungjilli që predikoj nuk është njerëzor dhe as nuk e mora nga njerëzit.
αλλά ο Κύριος του το έδωσε κατευθείαν από τον ουρανό. Por Zoti ja dha direkt nga qielli. Αυτό θα το δείτε και στην προς Γαλάτας επιστολή, Këtë do ta shikoni edhe tek letra drejtuar Galatasve. Αν θέλει να το δείτε, είναι στο πρώτο κεφάλαιο στην προς Γαλάτας επιστολή, Po doni ta shihni tek kapitulli I parë I Galatasve και διαβάστε το 11 και το 12. 11 dhe 12. Tani o vëllezër, po I vënë dijeni se ungjilli që është shpallur nga unë nuk është sipas njeriut, sepse unë nuk e kam marrë as e kam mësuar nga ndonjë njeri, por e kam marrë nëpërmjet një zbulese nga Jezu Krishti. Εδώ τους εξηγεί ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ανθρώπινο, Këtu ju shpjegon se ungjilli nuk është njerëzor ούτε το παρέλαβε από ανθρώπους. dhe as nuk e mori nga njerëzit. Του το αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός το Ευαγγέλιο. Ja zbuloi Jezu Krishti ungjillin. Βλέπουμε λοιπόν και ένα άνθρωπο εδώ ο οποίος δεν είχε δει τον Κύριο προσωπικά, Shohim këtu edhe një njeri, pra, I cili se kishte parë personalisht Zotin, αλλά του αποκάλυψε ο Κύριος ακριβώς ότι μίλαγε στους άλλους Αποστόλους, μίλαγε και στον Παύλο. por I zbuloi Zoti gjërat se sikur se ju fliste apostujve, I foli dhe Palit. Γι' αυτό όταν πήγε και παρέστησε το Ευαγγέλιο που του έδωσε ο Θεός στους Αποστόλους, Për këtë arsye dhe kur shkoi dhe paraqiti ungjillin që I dha Perëndia, ju paraqiti apostujve, δεν του πρόσθεσαν κάτι, nuk I shtuan diçka. γιατί αυτός που είχε μιλήσει στον Πέτρο είχε μιλήσει και στον Παύλο. Sepse ai që kishte folur tek Pietri, kishte folur edhe tek Pali. Τώρα και εμείς όμως μαρτυρούμε σήμερα στην εποχή μας. Tani edhe ne dëshmojmë në ditët tona. Ο Παύλος ήταν ένας από τους νομίζω λόγιους και ισχυρότερους κήρυκες που υπήρξαν ποτέ. Pali ishte njeri nga më të fortët në fjalë, domethënë që mund të ekzistonte ndonjëherë. Παρ' όλα αυτά όταν ο Παύλος στέκεται μπροστά σε βασιλείς, Pavarësisht nga kjo, kur Pali qëndron përpara mbretërve, θα δούμε ότι ο Παύλος δεν τους κάνει ένα κήρυγμα να τους εξηγήσει κάποια εδάφια, do të shohim se si Pali nuk ju bën një predikim për t'ju predikuar disa paragrafe, αλλά κάνει την ομολογία του. por bën dëshminë e tij përpara tyre. Γιατί η ομολογία είναι το ισχυρότερο κήρυγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Sepse dëshmia është predikimi më I fortë që mund të bëjë njeriu. Μαρτύρησαν αυτοί που τον είδαν, μαρτύρησαν αυτοί που τους αποκαλύφθηκε ο Κύριος, όπως είναι ο Παύλος. Dëshmuan pra ato të cilëve t'ju zbulua Zoti, dëshmoi edhe Pali për te, Αλλά πρέπει να δούμε ότι αποκαλύφθηκε και σε εμάς. por do ta shohim se u zbulua dhe tek ne. Ακούμε συνέχεια ομολογίες αδερφών τι έκανε ο Κύριος στη ζωή τους. Dëgjojmë gjithmonë dëshmi të vëllezërve dhe motrave se çfarë bëri Zoti në jetën e tyre. Δεν τον έχουμε δει τον Κύριο, αλλά έχουμε όλοι κάποια μαρτυρία για τον Κύριο. Nuk e kemi parë Zotin, por të gjithë kemi dëshmi për Zotin. Είπαμε λοιπόν ότι οι μαρτυρίες τώρα που έχει ο Κύριος μας είναι πάρα πολύ σπουδαίες. Tham pra se dëshmitë që kishte Zoti jon janë shumë të rëndësishme. Του δόθηκε εξουσία από τον ουρανό, στον ουρανό και στη γη. Ju dha pushtet nga qielli në qiell dhe në tokë. Και λέει, μας δίνει και εμάς την εξουσία τώρα να κηρύξουμε τον Χριστό. Dhe na jep edhe ne tani pushtetin që të predikojmë për Krishtin. Αυτό το πρόσωπο είναι το πιο αξιόπιστο πρόσωπο που πέρασε ποτέ πάνω στη γη. Ky person është personi më I denjtë I cili kaloi mbi faqet dheut. Δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου τόσο έγκυρο πρόσωπο. Nuk ekzistoi ndonjëherë në historinë njerëzore kaq person I denjtë που να έχουν μιλήσει για αυτόν πριν γεννηθεί. ku të kenë 300 folur προφητείες.
po të kenë folur për te 300 profeci përpara se të lindte akoma. Να έχει γεννηθεί ένα πρόσωπο μόνο και μόνο για να δείξει ότι αυτός είναι ο Χριστός. Të ketë lindur vetëm e vetëm që të tregojnë se ai është Krishti. Μαρτύρησαν όπως αυτός ήταν ο Ιωάννης. Ky ishte Gjoni që dëshmoi. Μαρτύρησαν τα έργα. Έκανε έργα που κανένας ποτέ δεν έκανε στην ιστορία του ανθρώπου. Bëri vepra të cilët askush në historinë njerëzore nuk i bëri. Μαρτύρησαν οι αυτόπτες μάρτυρες που τον είδαν όλα από την αρχή μέχρι και την Ανάστασή του, μέχρι και την ανάληψή του. Dëshmuan dëshmitar okular, të cilët e panë që kur lindi deri në kryqëzimin e tij dhe deri në ringjalljen e tij dhe deri në marrjen në qiell. Και μάλιστα οι Απόστολοι όλοι δώσανε τη ζωή τους γι' αυτό. Dhe mundësisht të gjithë apostujt dhanë jetën e tyre për te. Δεν πας να πεθάνεις για ένα ψέμα. Nuk shkon njeriu të vdes për një gënjeshtër. Ήταν αυτόπτες μάρτυρες, το βλέπανε, τα είχαν δει όλα αυτά. Ishin dëshmitar okular, domethënë për te, dhe i kishin parë të gjitha këto. Ήταν σίγουροι ότι είχε αναστηθεί ο Χριστός, ότι αυτός είναι ο Κύριος. Ishin të sigurt se Jezu Krishti është i ringjallur, se ai ishte Zoti. Όλα αυτά όμως που λέμε μέχρι τώρα είναι ανθρώπινες μαρτυρίες, πολύ ισχυρές βέβαια, αλλά ανθρώπινες μαρτυρίες. Të gjitha këto pra, që thojnë për Zotin janë dëshmi njerëzore, por të vërteta. Υπάρχει όμως μία μαρτυρία για το Χριστό μας που είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε ανθρώπινη μαρτυρία. Është një dëshmi për Krishtin, e cila është dëshmia më e madhe që ekziston. Αυτό το δούμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη. Këtë mund ta shohim tek letra e parë e Gjonit, στο 5ο κεφάλαιο në kapitullin e 5. και είναι το εδάφιο 9. Παραγράφη 9. 9 και 10. Μέχρι το, διαβάστε μέχρι το 13. Το 9 μέχρι το 13. Nga 9 deri tek 13. Atëherë vëllezër, lexojmë te letra e parë e Gjonit, kapitulli 5 nga versi 9. Nëse ne pranojmë dëshminë e njerëzve, dëshmia e Perëndisë është më e madhe sepse kjo është dëshmia e Perëndisë që ai dha për birin e tij. Ai që beson në birin e Perëndisë ka këtë dëshmi në vetvete. Ai që nuk beson te Perëndia ka bërë atë gënjeshtar, sepse nuk i besoi dëshmisë që Perëndia dha për birin e tij. Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin ka jetën. Ai që nuk ka birin e Perëndisë nuk ka jetën. U shkrova këto gjëra juve që besoni në emrin e birit Perëndisë, që ta dini se keni jetën e përjetshme dhe që të besoni në emrin e birit Perëndisë. Amin. Αμήν. Εδώ τώρα μας λέει, εάν δεχόμαστε την ανθρώπινη μαρτυρία Këtu na thot se nëse pranojmë dëshminë njerëzore, και όλοι οι δικαστές έτσι δικάζουν, θέλουν κάποιο μάρτυρα. dhe të gjithë gjyqtarët kështu gjykojnë, domethënë duan që të kenë një dëshmitar. Όταν βρεθεί ένας μάρτυρας, δικάζουν βάσει τον είδες, τον είδα, τον άκουσες, τον άκουσα. Kur gjen një dëshmitar dhe gjykojnë gjyqin, domethënë duke u bazuar në dëshminë që jep dëshmitari, e pash, e dëgjove, e pe. Και δικάζουν βάσει των μαρτύρων. Dhe në bazë dëshmisë të dëshmitarëve bëhet gjykimi. Για να βεβαιώσουν ένα γεγονός. Për të vërtetuar një çështje. Εδώ τώρα μας λέει η Γραφή ότι εάν τώρα δεχόμαστε τις ανθρώπινες μαρτυρίες, Tani këtu na thot shkrimi se nëse ne i pranojmë pra dëshmitë njerëzore, η μαρτυρία τώρα του Θεού είναι μεγαλύτερη. dëshmia e Perëndisë tani është më e madhe. Για το Χριστό μας δεν μαρτύρησαν μόνο οι γραφές, οι άνθρωποι τα έργα του. Për Krishtin nuk dëshmuan vetëm njerëzit dëshmitë njerëzore, shkrimet dhe veprat e tij, αλλά μαρτύρησε ο Θεός από τον ουρανό. por dëshmoi Perëndia nga qielli. Και αυτή η μαρτυρία, την περιγράφει εδώ, περιγραφή, είναι μεγαλύτερη
από οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη μαρτυρία. Dhe kjo dëshmi është më e madhe se çdo dëshmi njerëzore. Και ποια ήταν αυτή η μαρτυρία? Dhe cila ishte kjo dëshmi? Πρώτα απ' όλα μαρτύρησε ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Përpara së gjithash dëshmoi vetë Zoti jon Jezu Krisht. Και είπε θα δούμε στο 8 κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Dhe do të shohim tek kapitulli 8 i Ungjillit sipas Gjonit. Και στο εδάφιο 14 Në paragrafin e 14. διαβάστε από το 13 μέχρι το 19. Lexojmë atë vëllezër tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli i 8, nga rreshti 13. Atëherë fariseët i thanë: ti dëshmon për vetveten, dëshmimi yt nuk është i vërtetë. Jezusi përgjigji dhe u tha atyre: edhe pse dëshmoj për vetveten, dëshmimi im është i vërtetë, sepse unë e di nga kam ardhur dhe ku po shkoj. Ju përkundrazi nuk e dini as nga vi dhe as ku po shkoj. Ju gjykoni sipas mishit, unë nuk gjykoj njeri, por edhe kur gjykoj, gjykimi im është i vërtetë, sepse unë nuk jam vetëm, por jam unë dhe Ati që më dërgoi. Dhe në ligjin tuaj është shkruar se dëshmimi i dy njerëzve është i vërtetë. Unë jam ai që dëshmoj për vetvete dhe Ati që më ka dërguar dëshmon për mua. Είπανε λοιπόν οι Φαρισαίοι ότι η μαρτυρία σου δεν είναι αληθινή γιατί εσύ μιλάς για τον εαυτό σου. Thanë pra farisejt se dëshmia jote nuk është e vërtetë nga që ti dëshmon për veten tënde. Και αυτοί ξέρανε στον νόμο του Μωυσέως ότι έπρεπε να βεβαιωθεί πας λόγος επί στόματος 2 μαρτύρων ή 3. Dhe ato e dinin nga ligji i Mojsiut se duhej që dëshmia të jetë prej gojës së 2 dëshmitarëve apo edhe më tepër, që të jetë e vërtetë. Γι' αυτό του λένε εδώ πέρα δεν είναι αληθινή η μαρτυρία σου. Dhe për këtë arsye i thonë këtu se nuk është e vërtetë dëshmia jote. Ο Κύριος μας όμως εδώ τους δίνει ένα επιχείρημα που είναι πολύ δυνατό. Por Zoti jon këtu ju jep një shkas që është shumë i fuqishëm. Εάν λέει εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, είναι αληθινή η μαρτυρία μου. Nëse unë dëshmoj për veten time, është e vërtetë dëshmia ime. Γιατί εγώ ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανένας σας. Sepse unë di diçka të cilën nuk e din askush për jush. Ξέρω από που έρχομαι και που πηγαίνω. E di se nga ku vi dhe se ku shkoj. Ξέρει όλο το παρελθόν του σύμπαντος, ξέρει και το τέλος του σύμπαντος. Ξέρει gjithë të kaluaren e gjithë gjithësisë dhe din edhe të ardhmen e gjithë shkajet. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο άλλο ανθρώπινο. Nuk ka një person të tillë, domethënë njerëzor që t'i dije këto. Εμείς δεν ξέρουμε τον ουρανό Ne nuk e dim qiellin, που πήγε ο Κύριος μας, δεν έχει πάει κανείς μας. se atje ku shkoi Zoti jon nuk shkoi kush nga ne. Εμείς δεν έχουμε δει το Θεό. Ne se kemi parë Perëndin. Κανένας άνθρωπος δεν έχει δει το Θεό. Asnjë njeri se ka parë Perëndin. Ο Παύλος, ο Ιωάννης πήγανε διοράματος στον ουρανό. Pali dhe Gjoni vajtën nëpërmjet vegimi në qiell, Αλλά άλλο πράγμα να δεις το Θεό. por tjetër gjë është të shohësh Perëndin. Ο Κύριος μας είπε, τον Θεόν ουδής είδε πόποτε. Zoti tha se Perëndin askush se ka parë kurrë. Ο μονογενής Υιός, αυτός που υπάρχει στον κόλπο του Πατέρα, αυτός τον φανέρωσε. I vetëm linduri bir që është në gjirin e tetë, ai e shfaqi Perëndin. Αυτό δεν το ξέρει κανένας άλλος άνθρωπος. Atë nuk e njeh asnjë njeri tjetër. Κανένας δεν πήγε στον Άδη και να ξαναγυρίσει να μας πει τι υπάρχει στον Άδη. Dhe gjithashtu askush nuk shkoi në Hades dhe të vijë përsëri të na thojë se çfarë ka atje. Ο Κύριος μας όμως είναι ο δημιουργός και του Άδη. Por Zoti jon është krijues edhe i Hadesit. Και σαν άνθρωπος πήγε στον Άδη. Dhe si njeri vajti në Hades. Και μετά ο Θεός λέει τον ανέστησε
και ξαναπήγε πάλι στο Θεό. Pastaj Perëndia e ringjalli dhe shkoi përsëri tek Perëndia. Εάν λοιπόν εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, είναι αληθινή η μαρτυρία μου, Në qoftë se unë flas për veten time, është e vërtet dëshmia ime, γιατί με λίγα λόγια ξέρω τον πατέρα και από εκεί ήρθα και εκεί θα πάω. dhe sepse me pak fjalë e njoh atin tim dhe nga ai erdha dhe tek ai po shkoj. Εσείς όμως δεν το ξέρετε αυτό. Por ju këtë nuk e dini. Ξέρει δηλαδή κάτι που δεν το ξέρει κανένας άλλος άνθρωπος στον κόσμο αυτό. Din pra diçka të cilën nuk e din askush mbi faqen dheut. Τους λέει εσείς κρίνετε κατά σάρκα. Εγώ λέει δεν κρίνω κανένα. Ju thot se gjykoni sipas mishit, ndërsa unë nuk gjykoj askënd. Βλέπετε δηλαδή με ανθρώπινα μάτια. Pra shifni me syt njerëzor. Εμείς είμαστε πολύ φτωχοί αδερφοί. Ne jemi shumë të varfër, vëllezër dhe motra. Ξέρουμε πολύ λίγα. Dim shumë pak gjëra. Ακόμα και αν μας έχει αποκαλυφθεί ο Κύριος, ξέρουμε πάρα πολύ λίγα. Akoma dhe nëse na është zbuluar Zoti, ne përsëri shumë pak gjëra dim. Είμαστε με σάρκα, δεν ξέρουμε τα αιώνια. Jemi prej mishit dhe nuk i dim të përjetshmet. Τα πιστεύουμε, αλλά δεν έχει ζήσει κανείς μας στον ουρανό. I besojmë për askush prej nesh nuk ka jetuar në qiell. Και τους λέει εδώ τώρα ότι εάν όμως εγώ κρίνω, λέει, είναι αληθινή η κρίση μου. Nëse unë gjykoj, u thot këtu, është i vërtet gjykimi im. Και τους φανερώνει τώρα από πού ήρθε και πού πηγαίνει. Dhe ju tregon tani se nga ku erdhi dhe se ku shkon. Δεν είμαι μόνο εγώ, αλλά είναι και ο πατέρας που με έστειλε. Nuk jam vetëm unë, por është Ati që më dërgoi. Αυτό δεν το ξέρει κανείς άνθρωπος, μόνο ο Κύριος μας το ξέρει. Këtë nuk e njeh ose nuk e din kush tjetër përveç Zotit ton. Γι' αυτό και η μαρτυρία του είναι αληθινή. Dhe për këtë edhe dëshmia e tij është e vërtetë. Και λέει, ακόμα και στον νόμο σας είναι γραμμένο ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία είναι αληθινή. Dhe thot se akoma dhe në ligjin tuaj, dëshmia e dy personave quhet e vërtetë. Εδώ τώρα δεν είναι ανθρώπινη μαρτυρία, αλλά είναι του Θεού η μαρτυρία. Këtu tani nuk është dëshmi njerëzore, por është dëshmi e vetë Perëndis atë. Ότι είμαι εγώ και ο πατέρας που με έστειλε. Se jam unë dhe Ati që më dërgoi. Και δεν είναι οποιοσδήποτε μάρτυρας. Dhe nuk është dëshmitar do si do. Όταν πάμε σε ένα δικαστήριο, οι δικαστές ελέγχουν και το μάρτυρα. Kur shkojmë në një gjykat, gjyqtarët kontrollojnë dhe shohin se kush është edhe dëshmitari. Του κάνουν διάφορες ερωτήσεις για να δούνε είναι αξιόπιστος ο μάρτυρας. I bëjnë pyetje të ndryshme dëshmitarit për të kuptuar a është i përgjegjshëm njeriu që dëshmon apo jo. Έλεγε τα ίδια πάντοτε. A thot të njëjtat fjalë gjithmonë. Και κοιτάζει ο δικαστής την πρώτη του κατάθεση. Dhe shikon gjyqtari, domethënë pyetjet e para që janë bërë, domethënë deklarimet e para që ka bërë. Ακούει τώρα αυτά που λέει να δει είναι ακριβώς όπως τα είχε πει και τότε. Dhe dëgjon edhe ato që flet tani, nëse janë të ngjashme me të para që ka folur, a janë të njëjtat. Για να δούμε είναι αξιόπιστο πρόσωπο. Për të parë, a është njeri i përgjegjshëm për të dëshmuar apo jo? Ο Ιησούς μας αδελφοί είναι το πιο αξιόπιστο πρόσωπο που πέρασε ποτέ. Jezu Krishti është personi më i drejtë dhe më përgjegjës që kaloi mbi faqen e dheut. Κανείς ποτέ δεν έκανε αυτά που έκανε ο Κύριος μας. Askush nuk bëri kurr ato që bëri Zoti jon. Έλεγε εγώ είμαι το φως του κόσμου και έδινε φως στον τυφλό. Thoshte unë jam drita e botës dhe u jep të parin të verbërve. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή και ανέστηνε το Λάζαρο. Unë jam ringjallja dhe jeta dhe ringjalli Lazarin. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ποτέ κανένας. Dhe nuk mund ta bëj nuk mund të bëri kush asnjëherë këtë. Τώρα η μαρτυρία του πατέρα ήταν ξεκάθαρη.
Tani dëshmia e Atit ishte e qartë. Γιατί είπαμε μαρτύρησε ο Χριστός για τον εαυτό του, αλλά του λέγανε δεν εγκρίνομαι τη μαρτυρία σου, αλλά ο Κύριος αποδεικνύει ότι είναι αληθινή η μαρτυρία του. Thoshte Zoti dëshminë e vet dhe ato nuk ja vlerësuan të vërtet dëshminë e tij, por Zoti deklaronte dëshminë e tij të vërtet, domethënë sepse pranonte dhe Ati. Και είναι αληθινή η μαρτυρία του γιατί ξέρει από πού έρχεται και πού πηγαίνει, ενώ εμείς δεν το ξέρουμε αυτό. Është e vërtet dëshmia e tij sepse ai e din se nga ku vjen dhe se ku shkon, ndërsa ne nuk e dim. Τώρα για να δούμε και μαρτύρησε και ο πατέρας. Dhe ja tani të shohim se për të dëshmoi edhe Ati. Για διαβάστε εκεί στη βάπτιση του Ιησού μας, είναι στο κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο, το 16 και το 17 εδάφιο. Të lexojmë pra tek aty ku pagzua nga Gjën Pagzori, në kapitullin e 3 tek Mateu. Ματθαίος, 3ο κεφάλαιο, 16 και 17. 16 dhe 17 tani. Dhe Jezusi, sa po pagzua doli nga uji dhe ja qejt u hapën dhe ai pa frymën e Perëndis duke zbritur si një plumb e duke ardhur mbi te. Dhe ja një zë nga qielli që tha, ky është biri im i dashur në të cilin jam kënaqur. Όταν ο Κύριος μας ανέβαινε από το νερό που τον βάφτισε ο Ιωάννης, Kur Zoti jon po dilte nga uji që u pagzua nga Gjoni, είδε, λέει, τους ουρανούς να σχίζονται, pa qiejt të hapen, έτσι θα πει σε άλλο Ευαγγελιστή, και το Πνεύμα το Άγιο να έρχεται πάνω του σαν περιστέρι, dhe fryma e shenjtë të zbres mbi te në trajt pëllumbi, και άκουσε τη φωνή του Πατέρα τώρα από τον ουρανό. dhe dëgjoj zërin e Atit tani nga qielli. Προσέχτε, αυτή η φωνή δεν είναι κάποιου αγγέλου. Shikoni tani, ky zë që u dëgjua nuk është i ndonjë engjëlli. Εδώ είναι η φωνή του ίδιου του Θεού. Këtu është zëri i vetë Perëndis. Γιατί λέει ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Sepse thot se ky është biri im i dashur. Δεν μπορεί να πει ένας άγγελος, ένα χερουβίμ, το Χριστό μας Υιό του. Nuk mund të thojë një engjëll ose një kerubin për Jezu Krishtin se është biri im. Αυτός που μπορεί να τον πει Υιό του είναι ο Πατέρας. Ai që mund ta thojë këtë është Ati. Είναι λοιπόν ο Πατέρας ο ουράνιος που είπε αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός στον οποίον ευαριστήθηκα. Është pra Ati Perëndi i cili tha, ky është biri im i dashur në të cilin jam kënaqur. Το ίδιο έγινε και στο όρος της μεταμορφώσεως. E njëjta gjë u bë edhe në malin e shpërfytyrimit. Εδώ άκουσε αυτή τη φωνή ο Ιωάννης. Këtu e dëgjoi këtë zë Gjoni. Αλλά τη φωνή του Πατέρα την ακούσανε κι άλλοι, την άκουσε και ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Por zërin e Atit të dëgjuan edhe të tjerë, dëgjoi Pietri, Gjoni dhe Jakobi. Όταν είχαν πάει στο όρος της μεταμόρφωσης, Kur vajtën në malin e shpërfytyrimit, μεταμορφώθηκε ο Κύριος μας, τον είδα να μεταμορφώνεται, u shpërfytyrua Zoti jon, e pan duke u shndërruar, είδαν τον Κύριό μας να γίνεται λαμπερός πραγματικά, pan Zotin ton pra të bëhet i shndritshëm me të vërtetë, είδανε να έρχεται ο Μωυσής και ο Ηλίας να μιλάνε μαζί του, pan që erdhi Mojsiu dhe Elia të flasin me te, αλλά μπήκανε μετά μέσα στην Εφέλη που ήταν το Πνεύμα το Άγιο por pastaj u futën në aren, që është fryma e shenjtë, και τότε ακούστηκε η φωνή του Πατέρα. dhe atëherë u dëgjua zëri i Atit. Αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός που ευαρεστήθηκα. Ky është biri im në të cilin jam kënaqur. Για διαβάστε αυτή την ομολογία του Πέτρου, είναι στην δεύτερη επιστολή του Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, δεύτερη επιστολή Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, και διαβάστε
16 μέχρι το 19. Για διαβάσω αυτό γιατί είναι πολύ ωραίο. Atëherë lexojmë vëllezër letra e dytë e apostullit Pjetër, kapitulli i parë nga rreshti 16. Sepse nuk po e bëm të njohur fuqinë dhe ardhin e Zotit tonë Jezu Krisht, duke shkuar pas prallave të sajuara me mjeshtri, por sepse jemi dëshmitar okullar të madhësisë së Tij, sepse ai mori nder dhe lavdi nga Perëndia e Atë, kur i erdhi ky zë nga lavdia e madhërishme, ky është biri im i dashur në të cilin jam kënaqur. Dhe ne dëgjuam këtë zë që vinte nga qielli, kur qem bashkë me të në malin e shenjtë. Ne kemi edhe më të vërtetuar fjalën profetike, të cilën bëni mirë t'i kushtoni kujdes si një kandil që ndriçoni një vend të errët, derisa të zbardh dita dhe hylli i dritës të linë në zemrat tuaja. Μάλιστα. Εδώ τώρα μας λέει ότι σας γνωστοποιούμε τη δύναμη και την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Këto na thot se ju bëjmë të njohur forcën dhe fuqinë e Zotit tonë Jezu Krisht. Όχι μύθους, όχι δηλαδή ένα παραμυθάκι που θα πει κάποιος. Jo përralla, pra një përrallë që mund të thojë dikush. Αλλά εμείς είμαστε αυτόπτες γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Por ne thot jemi dëshmitar okular të asaj madhështie hinore. Γιατί ακούσαμε, λέει, τη φωνή εκεί στο όρος το Άγιο υπό τις μεγαλοπρεπούς δόξεις. Sepse dëgjuam zërin e tij, thot, në malin e shenjtë nga madhështia e madhe dhe lavdia e tij. Άκουσαν δηλαδή τη φωνή του Πατέρα. Dëgjuan pra zërin e Atit. Και λέει ο Πέτρος, εγώ είμαι αυτόπτης μάρτυρας, εγώ την άκουσα αυτή τη φωνή. Dhe thot Pietri se unë jam dëshmitar okular, dëgjova atë zë. Ότι αυτός είναι ο γιος μου αγαπητός, τον οποίον ευηρεστήθηκα. Se ai është biri im i dashur në të cilin jam kënaqur. Εμείς, λέει, την ακούσαμε αυτή τη φωνή που ήρθε από τον ουρανό όταν είμαστε στο όρος του Άγιο. Ne dëgjuam këtë zë kur ishim në malin e shenjtë. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τώρα την μαρτυρία του Πατέρα. Këtu pra shohim dëshminë e Atit. Μαρτύρησε ο Υιός, μαρτύρησε ο Πατέρας. Για να δούμε τώρα μαρτυρεί και το Πνεύμα το Άγιο. Dëshmoj pra biri, dëshmoj Ati Perëndi dhe të shohim tani që dëshmon edhe Fryma e Shenjtë. Αν πάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Përëm tek Ungjilli sipas Gjonit, το βρω να σας πω που είναι. Στο 16 εδάφιο, για διαβάστε το 26 και το 27. Kjo kefalio dhe. kapitulli 16. 16 κεφάλαιο στον Ιωάννη, συγγνώμη, 15 κεφάλαιο, το 26 και το 27. Atëherë te kapitulli 15 vëllezër, Ungjilli sipas Gjonit nga rreshti 26. Por kur të vi ngushëlluesi që do t'ju dërgoj për Atit fryma e së vërtetës, që del nga Ati im, ai do të dëshmoj për mua, dhe ju gjithashtu do të dëshmoni, sepse ishit me mua që nga fillimi. Ο Κύριος μας λοιπόν ανάγγειλε εδώ το τελευταίο βράδυ πριν παραδοθεί Zoti jon thot në darkën e fundit përpara se të ndërzohet, ότι όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο που εκπορεύεται από τον Πατέρα, se kur të vijë fryma e shenjtë e cila del nga Ati, εκείνος θα μαρτυρήσει για μένα. ai do të dëshmoj për mua. Όταν λέει εκείνος είναι πρόσωπο, είναι προσωπική αντωνυμία. Pra kur thot se ai, do të thot se është person. Μαρτυρεί δηλαδή ο Χριστός, ο Πατέρας και το Πνεύμα το Άγιο, τρία πρόσωπα. Dëshmon pra Krishti, Ati Perëndi dhe fryma e shenjtë, pra tre persona. Εδώ τους το προφητεύει ότι θα μαρτυρήσει για μένα το Πνεύμα το Άγιο. Këtu ua profetizon duke thënë se do të dëshmoj për mua fryma e shenjtë. Και λέει στους μαθητές και εσείς να μαρτυρείτε γιατί είσαστε από την αρχή μαζί μου και τα έχετε δει. Dhe ju thotë edhe dishepujve se edhe ju do të dëshmoni sepse jeni që nga fillimi dhe i keni parë të gjitha. Να πάμε όμως στο πρώτη επιστολή του Ιωάννη, Të shkojmë tek letra e parë e Gjonit και να δούμε
Στο εδάφιο είναι πρώτη επιστολή του Ιωάννη, 5ο κεφάλαιο, Të shkojmë te kapitulli 5 i letrës të parë të Gjonit και διαβάστε το 6 και το 7. Dhe lexojmë 6 dhe 7, pra te kapitulli 5. Ky është ai që erdhi me anë të ujit dhe gjakut Jezu Krishti, jo vetëm me anë të ujit, por me anë të ujit dhe me anë të gjakut. Dhe fryma është ai që dëshmon, sepse fryma është e vërteta. Sepse tre janë ata që dëshmojnë në qiell: Ati, Fjala dhe Fryma e Shenjtë. Dhe këta të tre janë një. Εδώ μας λέει ο Ιωάννης ότι το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο μαρτυρεί, επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια. Këtu na thot Gjoni se fryma dëshmon për te, nga që fryma është e vërteta. Μα ο Κύριος μας δεν είχε πει εγώ είμαι η αλήθεια? Ma Zoti jon nuk ishte thënë se unë jam e vërteta. Εδώ μας λέει η Γραφή ότι και το πνεύμα είναι η αλήθεια. Këtu na thot shkrimi se edhe fryma është e vërteta. Είναι ο Θεός, αδελφοί. Është Perëndia, vëllezër. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη μαρτυρία που υπάρχει. Dhe kjo është dëshmia më e madhe që ekziston. Μαρτύρησε ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο. Dëshmoi Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Ευχαριστούμε τον Θεό. Falenderojmë Perëndin. Είναι λοιπόν το πιο έγκυρο πρόσωπο που πέρασε ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου. Është personi më real, domethënë, i cili kaloi në historinë njerëzore. Κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Diçka e ngjashëm me te pra nuk ekziston në historinë njerëzore. Κι όμως οι άνθρωποι όταν θέλουν να πάρουν κάποια πληροφορία δεν πάνε στο Χριστό. Por kur njerëzit duan të marrin ndonjë informim, nuk shkojnë tek Jezu Krishti. Εδώ, αδερφοί μου, θέλω να σας πω ότι πρέπει ό,τι θέλουμε να μάθουμε να πηγαίνουμε στο Λόγο του Θεού. Këtu duat ju them vëllezër dhe motra se për gjithçka që duam të mësojmë, do të shkojmë tek fjala e Perëndisë. Δεν χρειάζεται να πάμε να μας εξηγήσουν κάποιοι άλλοι κάτι άλλο επειδή σπούδασαν. S'është nevoja të shkojmë tek të tjerët nga që kanë studiuar të mësojmë diçka. Δηλαδή πας σε ένα ψυχολόγο και λες τσακώνω με τον άντρα μου, τι να κάνω? Domethënë shkon tek psikologu dhe i thua se zihem me burrin tim dhe çfarë bëj? Και είχε πει εδώ ένας ψυχολόγος, Kishte thënë këtu një psikolog. αφού τσακώνεσαι να τον αφήσεις και να αγοράσεις ένα σκύλο. Derisa zihesh me të, thot, ndaje, thot, dhe blej një qen dhe t'jesh me qenin. Μα το είπε ο ψυχολόγος. Ma ja tha psikologu, Δεν ξέρει τι του γίνεται αυτού του ανθρώπου. Ξέρει τι του γίνεται? Psikologu nuk e din se çfarë i bëhet, nuk din se ç'thot. Εμείς, αδερφοί μου, δεν θα πάμε να πάρουμε, να ρωτήσουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας ανθρώπινα συστήματα. Ne vëllezër dhe motra nuk shkojmë të pyesim njerëzit dhe sistemet njerëzore se çfarë do të bëhet me jetën tonë. Ούτε ανθρώπινες θεωρίες, ούτε ανθρώπινες διδασκαλίες. As doktrinat dhe mësimet njerëzore dhe as mendimet e njerëzve. Εδώ έχουμε τη μαρτυρία του Θεού, καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό. Këtu kemi dëshminë e Perëndisë, e kuptoni se çfarë kemi? Το πρόσωπο το έγκυρο τώρα που πρέπει να ακούσουμε για κάθε σημείο της ζωής μας. Personi më i denjtë dhe më real që duhet ta dëgjojmë në çdo çështje të jetës tonë. Το πρόσωπο που πρέπει να εμπιστευόμαστε σε κάθε σημείο της ζωής μας είναι ο Χριστός. Personi që duhet ta besojmë për çdo çështje të jetës tonë është Krishti. Ο Κύριος μας λοιπόν είπε να πάμε και να μαθητεύσουμε όλα τα έθνη Zoti jon pra na tha të shkojmë dhe të mësojmë të gjitha kombet και να τους διδάξουμε πάντα όσα μας παρήγγειλε. dhe t'ju mësojmë të gjitha sa na ka porositur. Αυτό δεν έχει τελειώσει μέχρι σήμερα. E cila nuk ka mbaruar deri më sot, një gjë e tillë. Δεν το είπε μόνο για τους Αποστόλους. Këtë nuk e tha vetëm për apostujt. Οι Απόστολοι έφυγαν, είναι στον Κύριο τώρα. Edhe apostujt ikën, janë tek Zoti tani. Ενώ για μας τι λέει? Θα είμαι μαζί σας
πάσα στα ημέρα της ζωής σας, Kurse për ne çfarë thot? Do të jem me ju thot gjitha ditët të jetës tuaj έως τις συντελείες του αιώνος. deri në mbarim të përjetësisë. Η συντέλεια δεν ήρθε, Deri mbarim nuk ka mbarim përjetësia, nuk e thash mirë. άρα όσοι κηρύττω με τον Ιησού Χριστό είναι ο Κύριος μαζί μας. Pra të gjithë sa predikojmë Jezu Krishtin, Zoti është me ne. Όσοι κηρύττω με το Ευαγγέλιο και μόνο το Ευαγγέλιο, Të gjithë sa predikojmë Ungjillin dhe vetëm Ungjillin, θα είναι ο Κύριος μαζί μας. do të jetë Zoti me ne. Είναι ορισμένοι οι οποίοι θέλουν να εξηγήσουν το Ευαγγέλιο βάσει των πατέρων. Janë disa që duan të predikojnë Ungjillin duke u bazuar tek teoria e etërve. Για να διαβάσουμε όλα τα βιβλία των πατέρων, όλη μας τη ζωή δεν μας φτάνει να τα διαβάσουμε. Dhe po të jetë për të lexuar librat që kanë nxjerrur etrit atëherë, nuk na mjafton një jetë të lexojmë të gjitha. Κανένας που έγραψε όλα αυτά τα συγγράμματα δεν είπε το λόγο μου να ακούσετε. Askush që ka shkruar ato libra nuk shkruan në to duke thënë se fjalën time të dëgjoni. Το Ευαγγέλιο, αδερφοί μου, είναι διαθήκη του Θεού προς τον άνθρωπο. Ungjilli, vëllezër dhe motra, është beslidhja ose testamenti që u dha nga Perëndia për njeriu, Αυτό δεν μπορεί να το αγγίξει κανένας. të cilin nuk mund ta prek askush. Έχει σφραγιστεί με το αίμα του Ιησού Χριστού. Është vulosur me gjakun e Jezu Krishtit. Αμήν. Amin.